Uthi umoya ngale umntana sambe simthathe naye. Suma mntana. Ya? Siye naye. Welizwe. Siyongena. Welizwe. Usho umoya. Kunabantu losisa abambangayo njengomuntu angathi kunokushwabula okwaba khona makufika inkomo zokuqala ngathi mina wawulotshola kanti wena walotshola kubani ngoba kukhona abantu abalewe beshwabula bathi thina samkhulisa kanti indaba manje sekunikwa lona wathi umoya ngcwele ikhona into
elandela lo sisi njengomuntu angathi njalo angathi mayifika ngesonto sike simqalise entweni engathi amazi bhatamqala wathi uMongcwele kodwa lento siyenze kuze kube kathathu ngathi wenze njalo wathi uMongcwele indoda wena eyakulobola kuqala ikhona into ezizwe eyayishiya kuwe noma yamshiya something ngathi mina le ndoda kanti yake yathatha yini athi hambo gajwa noma yake yakuhambisa yini kwenye indawo wathi uMongcwele kunenye inyanga engizwa mina kodibizwa kuthiwa angathi uzolashwa kanti kunento ayishiya kuwe wathi uMongcwele kunento kumele siyithuse ngamanzi kuwe kube sengathi sifake emanzini ukwade ukhale kuze kuvuka into engathi lidlozi kube sengathi nawe sikhuluma nayo lento siyayixosha masike wethatha abazalwane sibadipha ngizwa kunamathele enye into kubo straight njengomuntu angathi yazi ungashiyela abazalwane ukufa wena wathi uMongcwele yazi wathi uMongcwele no singafaki wena wedwa kodwa ake sibafake bonke labazalwane bese ngathi khona into esizoyishiyalana ekufa wena ulandela ukufa wena njengomuntu angathi namanje khona into kodwa umuntu usisi kodwa lokho kulandela njengomuntu angathi ngithi wathatha indoda yomuntu noma ubani othatha indoda yomunye wathi uMongcwele kukhona into yimbi obhekene nawe wena njengomuntu angathi yaza ngalotshola lo sisi na -1 ahambe uphinde ulotshole -2 aphinde ahambe uphinde ulotshole -3 futhi uthanayo kuyachitheka wathi uMongcwele kumanje ubhekane nempi enkulu kakhulu njengomuntu angathi abazalwane ngalokho bemangala bethi indaba sifakwe emanzini kanje wathi uMongcwele ikhona impi elokhu inamathela kini bazalwane ningayithola senixabana nodwa nina noma ningehlela ingozi zeyimoto wathi uMongcwele into niyithelela inangu njengomuntu angathi kunento afika nayo kodwa naye akayazi lento njengomuntu angathi lokhu imlandela kabi wathi uMongcwele vele kufanele kube sengathi sispend isikhathi eside naye emanzini simkhulekela kakhulu emanzini ngoba kunento kumele siyisuse siyithumele komunye usisi ngithi indoda yakhe ithathwe unyuntombazana yini noma ithathwe umuntu osebenza kamasipala noma ithathwe ubani ngoba khona usisi kodwa ubuya kabi njengomuntu angathi lokho elokho ethatha indoda yakhe ukhulume ngizwe sisi wayezovela wakhansela ukuthi avele ngakusasa okwesibili bese kushoda umshado sekuthengisha into zomshado kwathi sefanele ngishade wakhansela mkhulu wakhansela ngangazi kwenzakalani uyinyanga yazi-truck drive so angazi wayenzani because uyinyanga ungazi wayenzani ngashiya boku-2019 manje ngikuyena ade ngilotsholo ngomhlaka-9 lakho ngizwa 3 ngizwa minus ya la-9 June ngilotsholo beqedela konke sesihluke njengamanje lakho-ke uthi uMongcwele kunantolo sisi awumele ngiyeprofitha ngime emanzini mani kunenamba engizoyifika ngime emanzini angeke ngisafana kunenamba lomele seyidlula sidiphe emanzini khuluma mntakami mana mani mana kunenamba lomele kuzoyidlula ngisemanzini manje hayi mana kunandaba ngogqoko bakho ima uthi uMongcwele lalela wena uthi uMongcwele lalela mani ukhona into wayifaka indoda njengomuntu angathi manje lokhu manje lokuyenzeka into wathi uJehova kukhona intela njengalawi esethwalo uyangizwa ngithini indoda yakho esibili iyayithwele ithwala ngawe wathi uMongcwele kwayimanje izinto zakhe ayihambi kahle nje umuntu angathi unempahla zakho ezasala kuye wathi uMongcwele yazinyama ngalamawuloko unale ndoda yesithathu ayivuphe emuva wena wathi uJehova kukhona inamba romele sidlule wena sisi kunamabhlumazi wakalahlekile noma impahla zakho zangaphansi ongayiboni njengamanje uthe uMongcwele ngiphume la emanzini ngihambe nawe ngigibele imoto ngiyofika kwenye indawo mani ngihambe ngiyofika etown uyangizwa ukuthi ngithini mangifika ngithi kanti indoda izwana nobani lona seyihambisile inyanga njengamanje ngoba umqondo ushintshile njengomuntu angathi angadine ehambe eduka bese engathi ningazi ukuthi ushonele wathi uMongcwele engasabambi ngisho amakholi zakho wathi uJehova sikukhulekela umuntu esichitho wena esikhona njengamanje angazi noma sisi wena ukhona umuntu kodwa udriver okwathandana naye njengomuntu angathi nami ngangithi ngiyantshontsha ngithi nami ngilondi wathi uJehova ukhona umuntu kodwa ubuya kube singathi ufuna ukuchithela umshado wakho wena angazi noma uyangizwa yini mkhulu udriver engathi that's uMongcwele uyakhuluma hayi that's lento manje buya neyinto yazi ngizwa ukuthi ngizwa umsindo omkhulu uyangizwa ukuthi ngithini mawukhuluma ngamabhano oyithi uMongcwele asikukhulekele wena kakhulu uyangizwa ukuthi ngithini bese ngathi namanje ikhona into esiyoyibamba ngobaba wakho okuzalayo angazi ukuthi wena uzalwaphi uyangizwa ukuthi ngithini ngoba kunobuzwe obuvuka kuwe njengomuntu angathi umama wakho angakhuluma iqiniso ngoba ikhona into omele eyisiko uyenzele wena ngoba namanje masitoke sithi siyakhona wathi uMongcwele wena bekufanele uqala ungene esikhathini mawuhlangana nendoda yakho open and stop wathi uJehova nithuleni bantu abantu lunge nawe kunento ekuthinta embazwana ubulunga Bosa Bosa, ang dala na eh. As dala.
Ozomali. Hlala lapha. Uthi uma ingcele ulungu kufanele ngelinye ilanga simkhulekele. Sithola usawuthi wamatshe. Masithola usawuthi wamatshe bemningi bese sithola umlotha. Lento sihlanganise kakhulu bese siyamphuzisa kugcwala isisu. Sizokhipha isisu sikhipha isisu aphinda phalaze. Kodwa mayikwenza lokho awukwenzela endaweni engathi isehlathini. Likhona ilumbu aphila nalo eliphakathi kuye noma esiswini sakhe eselidala ukuthi avukelwe abantu abaseduze kwakhe. Lo muntu unespoki esivuke ebusuku njalo makushawu1 ekseni lento iyavuka ijame. Yazi ngelinye ilanga ngathi umuntu ohlala nolungu ngathi ngimbambe esemile engazi ukuthi uyaphi ebusuku njengomuntu angathi uzwa lento okuthiwa usleep walker wathi umoya engcwele. Ikhona into abuya kube sengathi iphila njengenkomo njengomuntu angathi ngaphila avula amehlo onke nithi niyaphi ebusuku kantulele lo muntu wathi umoya engcwele kunayibambana nakho ukhona ikhehle ngilibambe ekhaya kubo eligangayo kodwa elinyanga eliganga phakathi emzini ngathi kanti wena umntana kuphi ngoba namanje yazi ulunga ngazwa kuthiwa sekunengozi evelile kodwa ivela kumntwana wakhe athi umoya engcwele indoda yakhe yaganga kakhulu noma iboyfriend yakhe yaganga kakhulu kuwe njengomuntu angathi namanje lo muntu kodwa qobo angazi noma wayenesithembu noma wayenani lo muntu owuthandana naye ngoba kukhona intombazane eyayiza kahle iphinde ithi wena udlisa indoda baphinde bathi abantu bakubo bablame wena bathi wena vele ikhona into wayifaka kule ndoda noma wena umbulali wathi umoya engcwele lo muntu akaze abulale umuntu kodwa kukhona into okaganga ngayo njengomuntu okade kwaganga ngomuntu kodwa qobo waseMalawi state ophila la kulungu wathi umoya engcwele lo muntu yaza ngathi umuntu alala naye ngelinye ilanga ezisibhakela sesimgenza ebusuku ukuthi ngathi mina ngishayelani wathi umoya engcwele noma ningiphupha kabi ungixolele manje bengingali nawe wathi umoya wena lo inqondo isazokushiya wena inqondo isazomshiya lo mtyambe aqosha amaphepha straight njengomuntu angathi kunabantu abashaya ithuna abaphinde baphathe isketi sakhe noma ngithi baphinde baphathe lento engathi kodwa impahla yakhe ngathi lezi impahla zafika kanjani endabeni entweni engathi izandla ezirong wathi umoya engcwele kunabantu abaphethe impahla yakhe lo muntu yazi ngimzwe phupha isithandwa sakhe mayelele ebusuku aphuphe esibone mangala njengomuntu angathi umreportele inkinga angazi noma uyangizwa yini njalo dokotela indaba ethi ikhehle emakhaya elinyanga kodwa liseduzele umakhelwane elingena indaba zasekhaya kini wathi uNkulunkulu namanje lo muntu uyisihlobo futhi emndenini aphinda ahlanganisa amakhamba aphinda gange wathi umoya engcwele kunabantu abamkhuza abathi babaphume endabeni zeingane kade sakhuza ngoba kwayimanje ulungu imayiloko ethu khona yazi khona into eloko ibuyilala naye ebusuku ngathi nendoda yini wathi umoya engcwele cha ngamangana sengikhotele nami ebusuku engenza indoda yakhe wathi umoya engcwele kukhona into enzi demonstration errong angazi noma umuntu othandana naye wayinophondo yini noma wayinento ongayi-understand ayithi yakhulume kuyo aphinde athi ungayithinti lanto please ungayenzi mistake ungayithinti ngoba kunento yamjikela kabi yamjikela lento kabi njengomuntu angathi into ayibuyakhuluma esinye language engayizwa kakhulu aphinde afunde enye into okuthiwa iQurani afunde lencwadi mayifunda lencwadi wena unga-understand ukuthi wenzakala nathi umonga kunempi embamba kubo ulungu usazoyehlela inkinga enkulu yazi lento ngiyayiprofitha abantu benganakile benganginakile ulungu usazophambana ingqondo straight njengomuntu angathi namanje angagcine ekhuluma yedwa agcine enze ezinye izinto ezifani kodwa ngelinye ilanga abazalana ake nimthatheni ulungu niye naye ehlathini bese ngathi nithola usawuthi wamatshe nithole nento engathi umlotha ulungu unyonyoba uthola abantu abanokukhuleka entabeni bahambe nawe ehlathini niyenzisa uwasho basenze omama basikhulekele iswasho bese uyaloku siphuza kukhona into esifuna ukuyilimaza la ngaphakathi lento izokhipha isisu biphinde futhi kuphalaze uphalaze kakhulu bese ngathi kuyalunga enkosini sithi danki ungizwela ngithi bye wena mntanami esonteni inkinga ubuya uze ngamashift makunenkinga uze mase ku right sinjani asimboni kodwa into kumele sikhuleke sekuyosibambele yona manje siyinqobe lempi yakho uzwile ngithini asenze kanje hamba uhambe ehlathini uhamba uzulazula ucinga umuke wabona isiduli uyasazi isiduli lento emilayo ufike usikhe phezulu lesiduli usiqo uze nazo ebese njengoba kunetha kanje ufune lamanzi awezulu afika ngobayihla ngothayela uze nawo uyangizwa ngithini
Sizofike sithathe lento bese sihambe sikugcabe sithola amaqanda siyogcabela ehlathini bese ngathi siyageza ngale nhlabathi esifuna lamaqanda. Ikhona into esifuna ukuyithuthisa siyithuthise. Ngoba angazi la kimi umoya uthini kimi. Umoya ngizwa kukhulunywa iSpain noma isivenda angazi noma isivenda noma iSpain. Ukhona umuntu owayidrayive into eyinolaka noma angazi noma itruck noma ibhanoyi. Isuke ngolaka lo muntu bayikadele intombi noma nabafazi abathakathayo abakhuluma isitswana neSpain ethandana nezizwe eziningi. Uyangizwa ukuthi mina ngazi mntanami noma bathola labantu ngizikhoma phinde futhi uyokhoma kwendawo futhi azi uhamba nalo moya ukuthi ungaqoma abantu abanepower noma ungaqoma abantu abanemali kodwa abantu mabebuka bakubona ufanele umshado kodwa lo mshado uthi mawuqala uthi awubamba phinde ukhitheke yazi ngelanga basazothuka abantu labethi nomuthi womshado baphinde bathi kanjani ngoba emndenini sebekhona abaqalile abashoyo bethweni nomuthi angazi lenyanga yakusebenzela njengomuntu angathi kunika imithi yomshado kodwa bayakunyuka labantu ngizwile mthe ufike nalento ubuye sikhuleke lezwe bye bye.